beli pi barok ni pedang subhai pi syakani ketuk kebor jengi mentah kejanmit hasyam ni sedang nyepet syua yakimat kibakongsan. Sauhui hajar shis pak san penyongut kibiyok temai yak kejimpang COVID kat kendai hakari kajing dan jong kibayok jengkot nak ni kejimpang kilong kendai penyok poin lai iwe nak shis pak. Betak ke Sorkar Meghalaya yaki Deputy Commissioner Banyamir Jengmut bat kinong yodon benta HKB day bat kajing plebiang yaki jaka jengok kai pertai. Lapenmi ke Sorkar yaka rukom register yaki kali hendai da kajing temu ban penne bat marmot yaki la penjalan yaki kendon containment ha East Khasi Hills District nadu ka kat kendai terik unai tung. Ha India sapwe hajar shispa san punyongun kilayo thamai yak jingpang COVID kat kendai. Da kani baro ki balayo yak kani kajingpang hakari kilong laiklur khatwei lak nru hajar nru pesan ngun. Kat ba kajing don jong ki blak klat no na kani kajingpang pat kilong saulak khatlai hajar nru spa kendai ngun. Da kajing klat no sa sanspa kat prangut hene kasengi. Kani kalong kat kum kajing pentep na katanat kakot kakia. Kajing don jong ki badang don ya kani kajing pang hakari kilong saulak arpu arajar nruspa nrupangut. Kablong iwei poin lain riu na kasispa jong baro ki blayo ya kani kajing pang. Kajing don jong ki blakot kalong kendai punyo poin lai iwei na kasispa. Hakawi kamau jam kari keladep ban ai saupau klur saupusau lakteli ki tikayada. Katanat jong kakot kakia jong ka Sorkar pedeng kala pentep bapalat saupun riu lak lai pupra hajar teli ki dos tika ladaban ai hinin kesengi. Hajala Meghalaya kajing dan jong ki bakot kala tam na kajing dan jong ki bayo thamaya kani kajing pang haki arp sau kenta bladem da kajing dan jong sauspa prapu laingut ki bakot bat laispa prapu prangut ki bayo thamai. Henriungut ki laklat no na kani kajing pang kabla kenti ya kajing dan jong baro jong ki balaklat syaka kendai spa laip kendai ngut. Kesorkar Jala Meghalaya kadang imir jingmut halor kajing plebiang yaki jaka jengok kai pertai hakini kisngi kibanwan. Habak kedau hak yakani Shillong hakasngi thok ding umentri rang ba kajalau konrat ki sangma ulaong bala betha yaki Deputy Commissioner jong ki district bakin penlong yak kajing imir jingmut bat kinong idon benta ban kemi bala kajala kalane emban pli yaki katu kat nitli ki benta jong ki kam jengok kai. Kaban ailat tang yaki tu kinong wan ki bala dab ban ai tika bat ya kinong jengok kai nakajela. Da ka ba ongru ba ka tenat kam jengok kai pertai kala syak tak jur nakadaw jong ka klam usang ma ulo ong ba ka Sorkar kadang ya keren halor kajing penjinsur ya ki kendon da ka ba khmi artat ya kajing long jingman jong kajing pang COVID kat kendai. We have asked the Deputy Commissioners now to have consultation with the tourism sector to find out if we can start the tourism sector in a safe manner. So options like local tourist, options like vaccinated tourist, options like limited tourist. So we feel that the tourism industry has suffered a lot, and therefore we are trying to now see how we could start to relax the tourism activity, but without increasing the risk of COVID and without increasing the risk of the spread of COVID. We have already allowing people who are vaccinated fully to come into the state without being tested. Kajing keren jong umentri rang ba kajalau konrat ki sangma halor kajing plebiang yaki katu kat nitli ki benta jong ki kam jengok kai kala aya kajing kermen yaki nong yodon benta bat kani kaliang. Kakam jengok kai perthai kalong kalat kamai jakpo jong ki babun balang haki thai nong kendong bat ki bahasor kumju. Kajingpang COVID kat kendai kelak tak bahaya katanat ki kam jengok kai perthai nadu benai leber jong usnam belak leng. Habai kren bat ka Didi News ki nongking lieng jong kawa umngat kabadon hadauki ki kemi lenti ba kajing ple biang ya ki jaka jengok kai perthai kan ple ya kalat kalenti ban kamai jakpo biang. Tuang kamai nagane ka kawa dauki ni im ni dap ni biang pha mantapat ni la janjak dengan marga kamai kaji kam biang syu ni karpat jor yang Sorkar bakum ke asisten bahkan
kelak kloi ya kan ke jingkamai turis jengi angne apa senang dauki. Menteri Katanat Road Transport and Highway Unitin Gatkari uloong baya karukom register jongki kali hendai ladap ban pinmi da kajing temu ban pennek pensa bat ban marmot yaki. Ugat kari uloong ba kajing bambu yaki kendon na kabenta ban penkala ya karukom ban register hakeleng ki jela kini ki kendon batmai kin pensuk ya karukom trikam. Uloong ru ba kimat kum kajing pennek pensa yaki nomor jongki kali rem bat ya ka VA series unique registration mark in kentup na kabenta ban register thamai. Katba kisngi jong kalumpung Tokyo Olympics arjar arphuai kalanangjan. Menteri Katanat Sports Anurag Thakur bad Menteri kena jong Katanat Sports Nisit Pramanik. Kila ai ya kajingkit bok kit riang ya kinong yele kai kari kiban yeshimenta haka Tokyo Olympics hene kesngi. Henrei kajela kabarit kum kameglaya kabamdon kinong yeshimenta banya aireng hakum kini kijing ile kai kadon kajing pos new ban pinmi ya kinong ile kai ki patbet hakipor ki banwan tunginya pai shakane ka khubor Kumshi benta ban pinslori kajing ile kai sports ka banyer kat pat kiwe kiri ka kenhun menteri kala pelat ya ka Meghalaya sports policy kat kum kani ka policy kajing ai sngo bha pa kajing mangker pang hakaliang kajing ai kamai jam on ai na ka benta kitu ki palayo takma ha kajing ile kai hakaleng kari pat hakiwe de kiri ru kumju kat kum working president jong Meghalaya State Olympic Association uba John F Khasi kajing mangker pang hakaliang kajing ai kam kan long khatsan na kashi spa na ka benta kitu ki palayo takma hakari hakatnat bapher kum katnat pulen home guard bat ki kam officer class 1 level na ka benta kitu ki palayo takma hak Olympic ni hakinu ki lumpung ile kai hakaleng ka perthai. Government has also included that there will be a reservation of 15% for medalists at the national level in law enforcing organizations such like police, home guards and all. 15% reservation. This is a path-breaking policy for the state, for the youth of the state. There will be a reservation of 10% for medalists at the national level in the state government. So in state government jobs, if you win a national medal, gold, silver, or bronze, you are entitled to a 10%. You are entitled to that quota of 10%. So these are the other incentives. An assured job at the class 1 level, officer level of the government for those who have won medals at the Olympic Games. Hakaju kapor menteri rang ba kajela uloong baya kajing ile kai sport don kam ban peniat kat kum kajuk start science badru ban peniari karukom ajing kai hakabaya day pat ki khnaren uloong ru badon kam ban ithu yakisap kapong nadu bakidang rit karta bad ban ai men sim yaki banyadon bentalang hakijing ile kai bakinang ula banjuru halor kajing don kam ban ailat bat penbiang yikitiar kitar na kebenta kinong ile kai. Most nations that are successfully winning in the Olympics have realized that you need to identify the talent of the particular sports person while they are very young, at the age of even 5, 6, 7, 8. So therefore, this kind of a scientific approach to sports has not been there in our country, which we feel is very, very important. Kajing play pardaya kani kelumpung ile kai kan long hak arpulai terik hak National Stadium ke padang depte thamai ha Tokyo kat ba kajing penkot ya kelumpung kan long hak prat terik unailar. Bureau Report DT News Meghalaya. Hinin kesngi kabor penyat distrik jongka East Khasi Hills klapen jinsur ya ki kendon containment nadu ka khat khandai terik mentau benai haduk bendapin benapat da kumwei kenang ban light na kajing purstat jong kajing pang covid khat khandai ya ka curfew made in sedang naduk kah nyo baje janmit haduk kasan baje menstap man la kasngi henrei hakasngi ublei pat kandon ka total curfew bad an amsha banyat yaki kali ki bamkit yaki mar ki bam da donkam lani ki non essential katkum ka hukum bala penmi la sha ban pli yaki dukan ki badi yaki mar ki badonkam bat ki wei la batharu yaki dukan bakinta da kashab ka penshai ya ka jing ai ni ka jing bampat ai ya ka jing injection jong ki nong trai haki dukan mentapat nginpet ya kajing long jingman kasun bereng Shillong. Kajing shed kalong arpusau poin riu degree Celsius pat kajing kriat kalong 4 degree Celsius. Kajing siam kau kalong
pra punyau nak shispa kapor menstep bat kendai pupra nak shispa ha kapor janmin kajing hap slap kalong kendai point r milimeter kandan kajing hap slap bat kajing tir upertat ha ki babon ki benta ha Shillong bat ki jaka ki bamarjan haswaban ngin penkut ngin pai biak saisien syakimat ki bakongsan Saupu hajar shispa san penyungut kebiyok kemaya kejimpang COVID kat kendai hakari kajing dan jong kibiyok yang kajing kuat nak ni kejimpang kilong kendai punya poin lightweight nak shispa Betha ke Sarkar Meghalaya ya ki Deputy Commissioner Banyamir Jingmut bat kinong yadan penta ha kabaya dai bat kajing plebiang ya ki jakat jungok kai perthai Lapin ke Sarkar ya kerukom register ya ki kali hindai da kajing temu ban penek bat marmot yaki. Bat lapin jalan ya ki kindon containment ha East Khasi Hills District nadu ka khat khandai trik unai tung. Perlok sasisien ni pin kenmau yapi bakajing yakun ya kajing pang COVID khat khandai kampat kun. Kum ta yai beteng bandeng ti kenai laki mas pinya jengai iwei niwei pat bat side khut bahaya laki kti. Ti perlok katung ila poi syaka bakut jong kani ketup kebor jongi menta ke janmit haduk bang da syameng pat pila syai kesengi kublei pi baro.